Ipagpatuloy ang magandang nasimulan. Respeto sa mga nauna, suportahan ang mga kasabay, at tulungan natin ang mga baguhan sa kapatiran Alpacaparo. 48 taon, pagmamahalan at asaran. Kung minsan ay alitan, pero ayos lang, nag-ayos naman. Isang bagsak, long live! Tunay niyan, imposible na tayo'y tumagal kung walang presensya ang bawat isa sa atin, na hindi kaiwan. Respeto sa mga nauna, suportahan ang mga kasabay, at tulungan natin ang mga baguhan sa kapatiran Alpacaparo. 48 taon, pagmamahalan at asaran. Kung minsan ay alitan, pero ayos lang, nag-ayos naman. Isang bagsak, long live! Shoutout Pangasinan Provincial Council, Pangasinan Grand Skeptron Cisco J. Flores, Pangasinan Vice Grand Skeptron Tarek Sujo, Pangasinan Head Advisor Romel Taraputanes, Pangasinan Lady Grand Skeptron Jen Arcelona, Pangasinan Lady Vice Grand Skeptron Marla Angananga, Pangasinan Advisor Lorraine de Guzman, Advisor Joby Cayabyab, Sis Jean Garin, Sis Catherine Santos, Jessica Estrada, Sis Gigi Apostol, Sis Rhea Fernandez, Dakupan City Council Grand Skeptron Kiko Lopez, Vice Grand Skeptron Melvin de Los Santos, Advisor Vicente Chiatno, Advisor Rodolfo Gutay, Advisor Jonan Masilano, Advisor Rino Liwanag, Brad Sigfred Paasa, Brad Pepe Suriano, Brad Joseph Gutay, Brad Romel Lising, Brad Edwin Unglao, Brad Jericho Santos, Brad Edgar Bellacorta, Brad Dennis Apulenciana Mangaldan, Rick Rap ng Bugalyon, Michael Manluklaw ng Santa Barbara, Brad Brian Yabon ng Japan, Boss Aman ng Dapitan, CP1 ng Betaeta, Calasiao Council Grand Skeptron Aris Ramos, Grand Skeptron Ramel Mole, Grand Skeptron Judel Julaso, Grand Skeptron Raymond Tukay, Grand Skeptron George Sada, Vice Grand Skeptron Rodel Makapuno, Vice Grand Skeptron Dondon Valle, Brad Andy Tibera, Brad Ison Apostol, Advisor Miranda Brothers, Advisor Stanley Tibera, Master Haji, Bulusan Chapter, Advisor Bitch Patane, Advisor Barako, Advisor Dominic Diazon, at ako po si Brad Norvin Fernandez ng Calasiao, na bumabati ng maligayang anibersaryo sa ating lahat. Long live Alpacaparo!